Hakaban nong kong ngai kuble sibon ya phi kinong kersan nakapo sukapor. Hakabaya day siya phi kiba 8 football jong ka Matchday 2 hadem balakut jong ka Matchday 1. Kapra taridu Jun hakapor kandas teng janmet Czech Republic percha ya kasa Afrika. Kakandai ujun hakapor kadas teng men step ke Switzerland persia ya ke Bosnia. Last statement step Canada persia ya ke Qatar. Nruch statement step Mexico persia ya ke South Korea. Arp hautarit ujun. Kadas statement step ke USA persia ya ke Australia. Last statement step Scotland persia ya ke Morocco. Kapon rush statement step ke Brazil persia ya ke Haiti. Prash statement step Turki persia ya ke Paraguay. Kapon spaus janmet Netherlands persia ya ke Sweden. Haka arpawai dari ujun Chibaje step ke Germany persia ya ke Ivory Coast. Sun statement step Ecuador persia ya ke Kongo. Kandas statement step Tunisia persia ya ke Japan. Kandas janmet ke Spain persia ya ke Saudi Arabia. Arfa Arjun Kandas statement step ke Belgium persia ya ke Iran. Last statement step Uruguay persia ke Cape Verde. Nrush statement step New Zealand persia ke Egypt. Cipaus janmet Argentina persia ya ke Austria. Arfalai ujun statement step ke France persia Iraq. Sun statement step Norway persia ya ke Senegal. Prash statement step Jordan persia Algeria. Hakapor cipaus janmet Portugal persia Uzbekistan. Kadba haka arpo South tarit ujun. Shiba German step ke England persia ya Ghana. South statement step Panama persia ya Croatia. North statement step Colombia persia ya ke Dr. Congo. Kublai sibon ngen saya kendo haka Matchday 3 nado ke arpo tarit ujun. Kublai sibon. Icem akan video.